Ban nang ai mensim bat ban yai kentiu ki samla jong kani ka dong ka thany bakin penlut por ki kam ya le kai sports kam tam ban lait ne ki jing penlut por la ne ban ngop ki kam sniu kumta ka senjuk ki seng samla shnong ri boy district kala pli perdai ka first ri boy cup football tournament arhajar ar pulai ya ka bla pli perda menda ka singi ka santrik no pra arhajar ar pulai hamadan he mar nga ri boy district lawan bani shimbenta ha kani ka lempung ya lekai da kin re sau tuli ki ken hon na them ri boy ha kani ka singi pli la ya lekai ha preng ka paham ri o persya ka lai podingan bat ha ka kalamit ka ken hon paham ri o kala la ban penle me ka ken hon lai podingan da ar la not ya kani ka lempung on pen ya lekai ha ki ar tuli ki madan kata ka madan he marngar bat ha madan NSCA paham sim bat kinong job kin yo ra ka song pisa ka basan phawajar bat ka ken hon ka bawan ba ar kan ra lai phawajar ringkat bat ki trophy ha kani ka lempung ya lekai lawan bansaki da uba Matthew Makdo ubadi working president jongka Nongpo Sports and Cultural Association kumukong san haringkat uba Vanshan Bupang ubadi chairman ka senjuk kiseng samla shnong seng kemi kumusembut kongsan usam larang ba Lambok Joseph Rembai upa im Richard Siem usim karat marngar usam la Iriston Rendong Sngi ubadi chairman jong ka senjuk kiseng samla shnong Riboy district kinongkit kam jong kani ka senjuk kipat ba lembat kiwe de haba ai jingkren nak liang uba Matthew Makdo kumukong san ulamat pang ye ke jingdon kam kisamla bani shimbenta bani ale kai hakikam sports la kalong hakino kino ki judge sports ru kumju shu ula ong bakum kisamla ki di ban kiar na ki jingdi pen buat ki balong ki basniu kham tam udrox ublak ta shikat dei e ye kisamla hakini ki por ba menta kumta ki dei bani shimbenta hakikam sports bakin penut por haki jing ale kai khnang bakin light na ki kam sniu bat banwanra kai imsuk ka imsan haka imlang ka salang hi baro ka wei Apakah development ka kiyo, ka sports ro ka kiyo. Tenre ka ay ka basusi lang banong kalong ba hakani ka state ka jongi. Yinyo ya ka jing sadin haka sports. Tenre hakini ki snem ki bladap. Yo bakalas dang kiyo suki pasuki. Tenre haba paipat siya ka district ka bait ki jongi. Yinyo baka sports kaduna ibabon kiliang. Ngamong bagi player kiduna Henry ke infrastructure hapo Riboy district kaduna hadu kata-kata ladang yunujor baki way pat ki district hapo ka state ke jongi ninyo baki way ki district dan ki district headquarter kilayo yaw artificial turf mo babo Henry hapo Riboy tempat dan ngihapan keli jeng keli balay nakatakadaw kani kapor nga kwa ban kentu ya kiri orang ba kinong mi kemat
bat kumjuru ya kesorkar bapin sobha ban pai kemat lem syakari boy nakawai kapor sakawai pat ijuyo snow bagi ong bagi chief guest lanegi nongwan simantah ki sports ki juang bagi samlari boy ki don gamet kabak biang bahana kamanta ban yesim mentah ke sports ngatrai ba alambok lai keren ni kata bakam tam ki samla na kathan ri boy na kumjuru na marngar na karbi ban na kithan ba per kidon kata ke physical fitness ke biang bah na kamanta ban yesim mentah ke sports lakalong ha ke football lakalong ha ke boxing lakalong ha no benta ban yu iru jing mentah jong ki samla hagi babun benta jong ka sports henry ka ik basosi kalong ba ka infrastructure hapori boy kadang duna do kata namar kata nga kentu ngayawer ya kirurung ba sa sisien pat bas ngobha ba pin pai kmat sya ka ni kadong kathan ka jongi bangiru nginya kiulam kum kiwe ki district hapok state ka jongi ngakwa aro banong ba ka sports mata kam dei syu tang ka jingya lekai snubha henry kala deiru ka profession ya ka bangin sim ya ka pungkalat ban yo kam yo jam meneh syua ban sedang ikan ka program ngabat iba lambok ngilai keren ikan ni bagi don ki player mentah bagi don kasap mendai bagi syukut ban lekai tang hapok state jongi kedalek pentepit ro syaki wai pat ki bentah jong kari ke jongi mentah kiladon kita ki football academy ki baper ban ay ke jihikai kenang bakila ban isim mentah hakiran san ki bakam krau bat kham he kei ke bangakwa ban ong hangne kalong bato nakaliang jonga kakwa ban kentu ya kaliang jong nakasorkar bapin sobha ban pai khmat lam ba bo ya ka academy la ne ka jaka pen tebet hakan ni kadong kajongi hapok riboy kenang baki player ro kinyo panisim menta hakiran san ki bakam krau kei ke bangakwa ban ohang ne kalong ba ke kajing kentu nakaliang jonga nakabenta ke player ki panisim menta kani kapor kalong bapin smubha banisim menta shirham banlong ki breu lani ki khna samla ki badan ka disiplin bat kumjuro ki badan bat banri ya ka akor ka buram ka jongpi kenang bahaba biasim mentah kani kerensan kin peliru kanuksa syaki weipat ki badon syaki weipat ki benta jong ka distrik lani ha kejela ka jongi bat ngangit skam baleng ba kani kajing kemu kajing angnot jong ka sunjuk ki seng samla shnong na ka benta ban pelong ikani ka program lani ka tournament kenang ban penmi lani ban sei ya ki player ki bekensai bat ki bekensai tam na ka distrik ka jongi bat haswa ngan syong Temban ika met kapat cuki, ika kot kia cuki. Dan yang bak kesang sama senang bung kawai nak senang kababunta kabalai haki masalah nolong dalbang nolong kisang nolong kami. Kadai berperkat ban plan ki ai benta kabangin ai syak kisamla kena makin nolong met haki hikam ki bantai nei bakin lamit no haki hikam ki batai. Ban isim makan football kadai kawai tang kajing sedang. Ma sama. Ngidan hang ne re pasal tali kitim. Nakin re pasal tali kisang sama senang. Kidan da kispa tali ta apa riboy sama handrai tang de pusau tali kibala bersembit lengkap di kendor da kata-kata ngidang jet tang de pusau tali ngai na karban manex iya hawa usdam kinpa di kispa tali sebab hi mentah bidang duna ke competition mah dan de pusau di snem kalawan poi kambon ngidan da kispa tali sama apa ka rikasi centi handrai ngasaban ai buram ya ka sejuk kisang sosial riboy sejuk nama baki kita kindong sem ban pelang ni akan deka mau tanaban apa riboy kilayakan bar ke Shillong City bikin pelang ikimenti ba makilo kin sakot company ka jo program beri tik tang ya ka Shillong sama baleng ha ban pai sakane kam hilaka hidi man kan mau ba mena kinayalam kinang ong ba kisa pelang sa namanta ki nak samlakan thai jung iru ya kane football habangi pai hame wanung sim bak football beri tang kawai benta babin no Pin pelat hakalawai jopi henai jipon pak kibenta kabal ong ipa mena habadai bat kerit jam tenrai habadai kerolai kapot ketem habadai berpon pak jilakai tenrai kibau pon gitu barakat ngakalben balambak kesenjuk kesala you know
kan penimbiang ya kini ki cilakai pasang berbujai no ho ki football kadai kawai na kabang nakmatam kaba baro ko petai kala itu kala pedang bat ki bon sam lagi bukan sai na kali jungiru ki bagi lami ma wat na tai riboy ko bon barok mene kilabon bat kani kadai ka perform kani kadai kan sang kabang na kali ka sunjuk ka kwa ban IAP sam lagi ban sap lamba ki sim sam lagi jompi bapin ya ban yabi ma ban pawa kasap to sabab ban sim ni kani kum kawai kalat ka ban tai yapi ma ndai bang silakai time pass mo tang ban bang jang re ya kisam lagi ban kasap kani ke kabu yapi ba pinlong kalat yo kam yo jamru ma te kawai ke jikar pa da kalang jungi hakata ke senjuk kolong ba mapi haba pimi kmat ni pimi kmat tangku players mapi hide gi khot jong samla hasna shala jong na kata kada wi khot banwan ra iksan samla per khot hakaju kalama apa ke ju ke satri kata ke senjuk san samla bandang ke jingi jam ke jingi itu na kawai ke sedang sekawai ke sedang pakandang kata ke jingi jingi ya semak jemut haba ke senjuk kumno bagin kentil kumno bagin tai bagin long kinuk sabab hakun ke samarang ba halasdam hasnam lojong nama ba baro kenal kecai berliya ko syam hasnam jong pi lama pi dan hasnam pi klain da pi poi sakayin bersongka kato kayin kasem kan klain berhaba kata kayin kasem ka ba pi klain kadan kasnam jong pi ka klain balada kata kasnam kadan apa karai kata karai ka klain kata karai kadan apa hima kata karai kata kahima kan klain berkumta hadu kari kecai berliya ngidam la kacang masab ngidam la kacang mentah soba penan kamhak Pi punya sport jumut mara kejela ka football ni kebakusan do kadai kejing support away wada ubaklau forward defend uri bendera wada ubaklau berpas away ule bendera takadau kejing support away kila ban peluang ke tim jo pi kebaklan bat kebadan kita combination kumno bani lekai nomor mentah na kenal por barim ngiwai lekai hangne gafrai to por kenal to por kapadun kumne galeri bat tumlong jo kamaran ko kamlong kumne wala to por na kenal por maga kriya no kumut do hangne kamadan wa kriya no kumut te na kamen mentai kilayo e kadi madan ka kami bet ibiang bani lekai hindai ke syar habi bat players kumne bibni ka standard ke jing lekai la pidon kata ka standard kumne ban passing kumne ban support away pinyo ke jing job bat kumba ngilaikan ngumne ba kalong kege ba dungkam hai ka disik jungi dan kisamlarang ba angne kidang ye tristom ba ngunyo ye kata ka stadium kamadan ka ba bit ba biang ka balong kum skiwe ki district kum skiwe ki jaka kenang bangila ki kena jungi na kene ka dong ka than kinyo ka jaka wa bele ka wa paka kenang ba kila utni ki sab jungi namar ba bunsin ni na kalian jungi ro ni persang ban ai coaching ni stolong kitoromen hendrei kablong cike ini bangindon kita kimaran ki bapaka kum kejuk ku pamenta ya kernan dari jitreston jeng kirangba bat kirik senjuk sensasional ngila asya ban penyo ya kawai kamadan bapaka kakum kejuk menta kenang bang dari pelong kitoromen kum kini kitoromen ki players kila ban penisya ya kata ka standar jengki kenang ba kita kiu saprang nomor ka football menta hakajala juni pelatih hadu kapor pura ngilakai mengi ngilakai tang strongly sekali tidak bisa qualify untuk por aja sport Henry menta itim na poslong iladan hapo ka ailik bakai ke masuk terdapat hak ailik sama menta bakalajong kedan keselong lajong kedan ki players ki baboni ki dei ki khasi napo dhain di brojini ngar line bab na than jentia kalem jogari kasi kita tik pihak kasi batang line ki foreign players te kene ke ek nuksa ka ba bhag along ba nigi kun kasi kara nidon ka talent nidon ka sap ban ilakai football ban kompet ba ki wai pat ki chat benreu te akini kisni ga haka performance ka lajong kalayo license ding job bat mencisni kadang sidran sigol te kalau ke ebak besnak ke ba ki ba performa ka tu ke game kini kena kasi wat ki foreign players ki ba ilakai lang haka lajong kiro di kena kasih kiong bagi kena kasih kidon kata ke international standard bagi lekai kila ban position do katong second international level but ini extend snam nilayo sibun ki players napo dong than jungi ban represent ki Indian team ngidon haki junior team senior team atau Indian team menega lagi tu ya iba matru bau alam dikar
Alan kau de we captain juga Indian team under 23. Bat udan kahai kabarok fit bana kompet bat kiwe di player na kiwe pat kiri. Tekunta yunde bentuk bensin. Keseng sama national kibar national kidangnya penalty bi kuno ni kasap kuno ba punni chakma ne beneran demi chakma dan beni kasap kapong jepi kenang menginang la syak berkio hai kam ni lekai maka football menta kam desu kam tang bersu di lekai hende ka kapuk kade ka piang ja jo pil ada pila beli lekai pisang sya tawa upan imja na kai lekai football bat pinyo sibon ke jingkai bat kamtam tentang IPL football kalau kunta ki selebriti borok ki beliau ki bat seternak bah ki kentau lamba ki snow lamba ki rat sya ka jai beliau rahoi ingat balang ba kade ka program bagi peluang kade football tournament bagi peluang mata let's say kade ka way na platform ba ngin sala ban say ya kita kinang ilakai ru bakan sai nagari ide zumi agak besang dari boykot nyelambut berperlang i jing perlang iba red organize tang program balet handrai gamtep ba aden ke jerap lang jong di parwak ke jing simkya lang boro agi memang juga senjuk ngilala ba organize ka don ka prize ka khamhe te gaget ba lengba gane ka platform bagi organize bagi ngait ba kinsami shibun kirang kansai ibakan sai iban mi batpau persai ball nan tap kan benong nong job ki happen tap ik ball go goal benong nong job but we like spin finish school ru dan we pass mark feel kaman to ki happen pass nyo pass mark mentap saya first class habis pick perkhasi lai compete ba yo repo yo propo da yo letter su banyak kill yo kam di jam kami kemudian di meeting kalau kita ni kepor kalau berfokus pick jing jing saya bobol pak kumjuru pikir record kita ini nama di subhanallah di kiamnya di subhanallah selama tak kamu nak syata satu channel tak kamu nak lapet record file upload ki entah lagi mobile lagi film asal guru tiap mobile record kena so kita lagi permit hap lagi dan dia bila bol ni kalau nuksa dia pi berfikir mau ma pin long fokus tak kumjuru kum ke tim marwai pin gol pimla kia bila alang kau pas bol wing way ka football ki benang mana passing dia tergol pak kenal Brazil sahabu upilih kai po Brazil pun kau lu pelak mai nanti susur ngai jika